Firstly, my name was Moslan bin Jini. I'm 40 years old. Actually dah bersara from Royal Malaysian Air Force. Untuk membeli barangan keperluan harian, I always choose H&L, Kota Pedawan Mall, 7 Mile, 10 Mile dengan Eastern Mall lah. I choose yang tempat yang selesa lah. H&L, saya dah lama jadi ahli H&L sejak umur saya 18 ni. Wah. Itu after SPM. Saya dah boleh ada earn money sendiri lah. Then I shopping H&L. I choose H&L so sebab so many things I can grab just in one center. Senang, mudah. So happy lah. Dan very shocked, tak sangka juga sebab so many customer I'm chosen. Very luck. Before start the game lah, memang tak sangka jugalah sebab jadi blur sekejap. Apa yang nak buat 5 minit, then nak grab apa. So I with my partner, kita orang bincang sekejap. Okay, you ambil ni, decide lah. So I lebih kepada barang rutin. My partner, dia akan cari the most expensive item untuk nak cukupkan 10k. Kalkif boleh. First I tak sangka boleh dapat sebanyak tu lah. Sebab kan grab mana yang boleh. Surprise lah. 5,000 ke atas pun dah very banyak I think. It's okay. Tapi dapat 8k tu dah item lah kan. Apa yang ambil grab, just try. Luck tak luck tu belakang kita lah. Tapi kita just join lah. That's the H&L give us chance to win apa yang diorang bagi. Sebab kita customer dia hargai. So kita pun sama juga. Untuk pengalaman saya grab all you can ni, I'm very excited, very happy lah. If dia bagi one chance again, that time I will think what I want to grab. But that time just apa yang I nampak I ambil. If one chance give, memang I think what I want to take. Untuk H&L, terima kasih kerana sudi memberi kita orang customer dan saya yang terpilih untuk join Grab and Win kan. Untuk this edition lah 2025. Thank you H&L. Thank you. Dua, tiga, H&L.